Assalamualaikum. Alaikum Badrul Kali Afghanistan Raja Kule Machakum. Alu gum me the key me macho or a kame boko dio. Then couldn't take out Misala. At Alishwag or a bar cooling with the Alishwag gola jahal bola kame abenoi. Anikas Alishwag Kuride, Alishwag Anikas Jaligola, Kamya Benui. There is now first number Alishwag numbers Alishwag, Gola with then got a movie. Then Kurumati penalty. Alishwag Jal penalty one a goal on ad Mars Koiki Ekesume. Anikas Alishwag Kuria with the Alishwag Jal goal one a goal on ad Mars Koiki Desume. Mer Machunimuka Sabangamati Fulunge Samalkamataka Danawala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Algonne namaki Muhammad Saudan. Algonne grade hatar B class ko. DLL farat mein musala de program mein the algonne naki commentary. Algonne commentary dani football ay be gotu. Me match Real Madrid ay Barcelona pura message. Algonne hami dakkandi purtama corona. Na Real Madrid naki ette Real Madrid team ball ko de famide. Guys, tadi ko kana ada sih. Ya, men tadi ko all jangan ko ni deh. Ya, Real Madrid में कुछ तरी वालवार तरी को बेंजीमा में जहाँ वाला फुल हम गोल है गोल वाला बस फुल हम गोल है जो तुम्हें फेल कर दिए Real Madrid को फरा तो ना कीपर उसमें हार मारा नहीं वाला Aspa. Karena Barcelona tadi pun bodoh kalah, mana fis pun tampil. Nah, Real Madrid pun tadi ko Barcelona defense fight tadi. Nah, Lionel Messi naga dengan foul ko to watta lah mujhe. Ye kam ko referee foul kar diya. Real Madrid down FIFA hatter. Anikas Real Madrid tadi ko foul kolla hai. Barcelona ke 7 number pet foul nu kolle. Na Benzema je he ma matni. Na tadi ko Anikas Real Madrid defense FIFA hatter ne to. Na Vinicius ko ere ate mari butta foul nu kolle. Referee penalty देने को उम्मीद को फंड मिली referee मेरे की penalty को तो करने दो नहीं बोला जाया धमका अरेस्ट रखा है टोनी क्रूज से ये गोल बंद कर दिया सादियो रामोस से उफा पुरम मुझे यार बड़ा बस पूरी हम गोल लेंगे तो फंड कर दिए यार फुल तब हाफ नहीं कर मिले Toni Kroos goal.